Limno kram ka Bayern Munich hakmat ka PSG haka semi-final Champions League first leg tesan la saukol. Warla ka jile kai kalong ka pay khajbha nre haka bakut pat tamno ka PSG datang sikol haka jile kai ka badairu artat halaying jong ka PSG. Bat warla hadu ka menit ke bah nripuar ka PSG kelatam ya ka Bayern Munich hadu da laikol. Henry ka comeback jong ka Bayern Munich kelap longno bah hadu ka menit ke bah nripu kendai. Ka PSG kelatam setang da sikol ya ka Bayern Munich kata dasan la saukol. Bat ka nekrang dairu kasen ka ban ningkong haka semi-final jong ka Champions League baka jing tep kol ka poi hadu kendai kol. Haka ne ka jie khon haka semi-final Champions League first leg hapdeng ka Bayern Munich persia ka PSG. Day ka Bayern Munich ka pelayawan tep kol ningkong haka menit ke bakat nyew lingba ka penalti wahari kane. Henry ka PSG ka layawan penekaj no haka menit ke arf saw lingba ke Kvaratskhelia ya ka pela assist daw Desirido. Ka PSG ka layawan pentam kol no kala haka menit ke balai pulai lingba John Neves ya ka pela assist daw Ousmane Dembele. Nang ta haka menit ke Subway ka Bayern Munich kelalaban penekaj yang ya kena ke sikol lingbau Michael Olise ya ka pela assist daw Pavlovic. Nang ta ka PSG kela pentam kol kelab yang haka menit ke San plusan syabah kudno ke kelas step lingba ka penalti jong Ousmane Dembele. Kumta hadu ke kelas step ka PSG laikol ka Bayern Munich arkol. Tang masus tanga kelamit haka menit ke San Ponreu ka PSG kelayo asa sikol lingbau ke Kvaratskhelia ya ka pela assist tau Hakimi. Bat haka menit ke San Pupra ka PSG kelayo bing sa sikol lingbau Ousmane Dembele ya ka pela assist tau Desirido. Kumta hangne ka PSG kelatam hadu laikol ya ka Bayern Munich. Henry ka comeback jong ka Bayern Munich kadai haka menit ke ribusan ya ka bala yo sikol lingbau Upamecano ya ka bala assist tau Kimi. Bat haka menit ke ribufra lingbau Luis Diaz ya ka bala assist tau Kane. Kumta hadu pakut ke jingilekai ka PSG kelatam da sikol ya ka Bayern Munich. Namar ba ke jingilekai ka dairu artat halaying jong ka PSG yolise haka second leg kanang don jingkermen nak menta ka Bayern Munich. Kumta hakane ke jinglikai haka fast leg ka PSG kelap penlimno ka Bayern Munich dasan la saukol. Kumta rumana ban poi ka final hapdeng jongine ki art ligi tim hapdeng ka Bayern Munich bat ka PSG kandai haka new trick ubnaime haka por cut art steng men step ka badai ka second leg ka jinglikai halaying jong ka Bayern Munich. Kum taru lala job ka PSG lane lala job ka Bayern Munich dari ka jinglekai hapdeng jong kene ki art liki tim shisha ka de ka jinglekai ka baya khajbha bat ka bada ihun shisha khoblai sibon.